Lakakren Nerkep number Lumbajong constituency pen Kitudun Bipin Chaudhary pen Port Kerekasai Kedengpon. Pininipain ko na Nerkep pen BJP asong pen Armum Ame along ke Pandudam. Kedam tanga sontak taksi pini BJP asong Borjan Ahawar Armum Rongpok. Kardom inglong kriya birta pen lili sami nirtina tiron pi non birta thi pi pen arju ponitha. Non ke wangji Karbianglong Autonomous Council kili kalong Crescer cap number Lumbajong constituency pen kethodun independent candidate Bipin Chaudhary pen Radaphan lamchak kachipipon. La pen ke non ke wangji lang arni pen development la pen Seka celang awar sai mate hospital aphansi aprangsi claim ponji. Lapen ke isiasat nang kelang ason lo opportunity nang pitha pusi Bipin Chaudhary pen ningje pon. Lapen ke pini puthot lang lokso borlang fair market along pinang aradaphan lapen ason alam chingki chingbai pon. Lapen ke vote kerek asai sita deng pon lo. More business আছে তাতে 100% যাতে মূল নিবাসী এমপ্লয়মেন্ট দিম ঠিক আছে না और कार्बी अंगलों सम्मान कारणे माने देशत इटू कार्बी अंगलों सम्मान कर देश विदेश सम्मान करने का बड़ी वो कार्बी अंगलों इटू मैं करने चेष्टा करी आज दाम रखे आज तो लिया लोगों आहात की खया रही सर लुम्बाजन समस्या से निर्दलीय पार्टी सब में प्रतिद्वंदिता कर रहे हैं आपका मेन इशू क्या है क्या लेके आप काम कर रहे हैं आगे क्या लेके चलेंगे हम लोग क्या मुद्दा लेके सबकी समस्याओं का निदान करेंगे जितना भी लोकल प्रॉब्लम्स चल रहा है यहाँ का लोगों का प्रॉब्लम्स है ड्रेनेज को रिलेटेड मार्केट में आपका वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम आता है मॉनसून सीजन में ये सब प्रॉब्लम जो भी प्रॉब्लम है वो सबको आगे लेके चलेंगे यूथ को 100% एम्प्लॉयमेंट वुमेन एम्पावरमेंट के लिए 50% वुमेन को एम्प्लॉयमेंट ये मेन मोटो है हमारा। अच्छा इस निर्वाचन में आपका प्रचार के लिए देखा गया है कि आपका फैमिली ही आपको बहुत सहयोग हाँ। तो ये अच्छा भी है तो और मतलब जैसे कि और बहुत सारा मुद्दा है जो आप जानते हैं उस विषय में आप क्या करेंगे और सर मैंने कौन सा मुद्दा है जैसे बाहर बहुत सारा मुद्दा है काउंसिल का वगैरह जो मुद्दा सब कौन सा है बोलिए उसका 244 आर्टिकल्स तो पूरा होना चाहिए यहाँ राज्य मिलना चाहिए राज्य मिलने से ऐसा नहीं कोई बाहर का आदमी यहाँ से चला जाएगा यही रहेगा कि राज्य मिलने से यहाँ और विकास होगा राज्य यहाँ मिलना चाहिए और आप अभी आज कहाँ कैंपेन किया उसके बाद इधर वो रेलवे कॉलोनी में 2 जगह हुआ है बस स्टैंड में और अभी शांति पट्टी जाने वाले हैं वहाँ करेंगे उसके बाद आपका शीतलाबारी हरिलाल बस्ती इस बार आप कितना वोट से जीतेंगे बोल के आशा हम 5-4 वोट से जीतेंगे अपने बलबूते और आप लोग प्रेस वाले और आप लोग जितना प्रचार करेंगे उतना मेरा प्लस होता जाएगा 5000 हम अपने बलबूते जीत रहे हैं और पब्लिक जितना सहयोग करेंगे और उसमें प्लस होता जाएगा। थैंक यू। Pininipain ko na Nerkep arni BJP asong pen armo chingrum amay puthot pado pontulo. Kedam tanga sontak taksi pini BJP asong Borjan Ahawar arlo rong po an armo chingrum amay pidodamlo. Labang sorong lake langki ikarong jala kathar arong bepari rong piarong hidipi lapen moiso kiling arong an dampen hadake do aradatum anapan BJP asong pen cepahay pon tunang pu aputak chingki cetan damlo. Labang so armo chingrum amay along puthot pini thek damlong lake asong kaprek pen mate Congress pen BJP asong anat cepa ok nun thulo. Lapen aling sitami non ke wang jilang anke BJP asong along si cirap citodun poputa perang kiangno nang pacini dun. Lapen puthot opposition ahin mate ASDC Youth Front ahin pen ka ipos dun alam the sitami pini BJP a candidate Soryo Rongpar ahin pen pini Clardak alam the nang than pacini dun. Lapen puthot pini arni kangsam por phai phom apor malom moiso kiling arong along armo chingrum amay pedopon pen pini may an mesen pen pachun ponlo hidipi pen harsing tiron report inglong kiria birta polling wise nangli humri dam bomlo campaign dam bomlo lase kosono nangli kachi theklo nangli armo lahai ate nangli kachi hai lahai tak nangli insan nili kerapna hithi ruilo
but ke hang ame along apa tu but committee wise apa dulu apa aku rong ara tu mencitong nang rong dulu kalau mangsu kedam bom mahut pinianian kan nili apa party kan nhok ke citong mam ta belang kona ni meeting du ber hegong lang kona ni muri ke cingrum ber hegong lang la soteng pulon te ladak ke kapre party rumang thudun buke numinson ke file pe nampar ke chot pe nampar ke kapre thang ta be lo tembe meeting ode ke apo si ke hai gen tu 100% hai lo percentage kwanji ma po kana mang kacisik tu bang ne ke lapu presiden kalau itu beda kan lo si kirim det na po lama bang ke thang alam ta velo kan kapre ka atung nang ko kerja dun pun ta theklong de rasolang Kalau STC youth wing pe nali pan apne koi ason lo nang karwak la border na thu la phubong long tum phan mate naga tum phan nangli ke halada kan ye de kang nangli tum vi form jong non la pen nili pata ke claim phan nang rablum po policy la ke borjan aphan nangli nagi pri si ke bang lo pu selang tum ni la sin nangli apne la so phathak ning jei ma Pujisan tu puluhan te kita keng sa alam kita ke paket kan kang hum si borilo la sila mag pujisan tu makam lo la si nili hada ke dingin dam pilih ke chokki long le dak ke do bari managa tu hari hem building cikini lo alang tum dak do ningkan kep tu lo alang tum potawe putelang tum han kiplum ni tuar ko lang tuar bilo poselang tum ta illegal by encroachment jong dari fan ke nang okta Islam tu tingkat kan langsung ni karbi tu puta kabi tu pilang dah ba ka pre phanda do pu border ajeng an ke naga pure di Khotkhoti area punon Lahorian area punon bangso Hindi speaking pen cenglok Bengali kado kami Korea tu na bang speaking bang hadak bhari factory tang thore lo khala hai pan nali company pen ke lahaya factory JCB में इंदो यदि पुनी मा उन्हें जोंग से पोटा वे लिपुते पोटा सिमा नो हाला सो along le long पोटा लेन रिवन्यू long को